Ka Greta Solutions Training Academy ka bai tray ringkat pat ka Sarkar Meghalaya kawan Rashpi ye ki free skills training bapher. Ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai. Ki jingmen toy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement. Ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician, masonry, fast food, craft baker, bamboo furniture maker but kiway de. Scan ye ki form link ba u QR code le ni call menta ha uni un number nyo hunrio sao not khandai san nyo 7640957777. Shisngi hedin belawan bantep ya kamet jong rangba bana kasnong airpokon yo belatip kumuba kermen lengdo nong lain boleh siap peniap ha ubar jela kebelaja ha ka khatwe trik ujemang arajar arpsau kinong ilam jong Ribhoy People's Council RBPC nongpo circle ha ka jingilam jong presiden usamla mission tron mentak singi kilalit ban khandra naphang ye kidukan kentup ye ki jakatrei badon ki bar jela ki belawan ban sa bela nadu na kasnong kwinan bat ter hadu ha paham renyai kentup ru ye kasnong airpokon Laban kedua bahagi ke jinglet kendera mender jong ke RBPC. Kidkot jong seng kilalap babaro ki jaka ki badan ki barjela om syam ladon ki badan ye ki kot ki sla ki babyang. Kinong yelam bat kidkot jong seng kila khang sendon ye kidukan bat betha ye ki bekiri ban penbyang la ki kwa bandang beteng ye ke jing trikam hapo ke jela Meghalaya. Bat kimla ban trikam lane kimbit ban pli ye kidukan jong ki kan bakim padon ye ki kot ki sla ki babyang. Laban kedua bagani ke jing kendera barjela jong seng RBPC nongpo circle. Kawan hadin ke jing bitar jong kidkhot keseng bagi beriu ki barabar ki balawan ban terikam bat sengkam hapo ke jela kila sedang ban ledon bor nalor bekila keni ye ke kambela jong ki babon ki kam hapo ke jela Meghalaya barok kawai habai keren hadin ke jing pendep ye ke jing khandra bar jela usamla mission tron ulong bagane ke sinjam ke balashim daga seng nanong po circle hagati ka thain bat syan ke seng kan sepenlong ye ke jing khandra ru ye ki bar jela hapdeng ke sor nong po Hagti ke jinglet kendera bar jela ondala poi ha ka wei ke dukan bam ye ka belatip kum ka sardarji da dahba ka badan aksionong paham renyai la lap ba ka de ke belale jabo shiba palat nadu ginala pentut ki bapentut ye jabo sakin nala shenong ka jing jabo bat sma iuli ke jakale cebar bat ki wei ha ka bab samla mission tron olabu da ke jing kentu ya ka district food inspector banwan jurip namar ka jingle jabo pat ke jing sma iuli ke balapalan Jongka Ribhoy People's Council nongpo sarkul akhirnya kinjasi di Syom Meeting bangin perkat ya kayak lima jenis nongpo jongka dong kain jongi kamtam nongpo dan kalian beri konsen ni lasim nagawe garai ba in perman ya kini kibar jela di bawah nongpo jongka ni kadong kain jongi kita kasih
di lek ban kenra ya gini khar di ba wan ban lek business pat wan ban tre po jong ka kadong ka jong hilap bat ni syam bat ibun ki bar jela ki bomdon ki kot islam ki bomdon watang ka ipik henry ki wan ban tre po ne jela jeni enamar kata kum kesen tidak bagi sokia bagi ni kendak si don ka jingja te po kan we bukan yang kajat benda ke jongi boleh pondok pasnam jongi beladuk lo ialah ke jong kejengim dan kejeng syak peniap klub hau ne parcela kumta nak kalian jongi pun kesen di daun kejeng sekia amar kata mentakasni ida kai kawai kejengmut yami syakmat menlek kendrai kini ki parcela banang ne syakmat ina jur susu ya kini kejeng kendrai kini ki parcela bat nga kentur ya ki dorbar snom ki nongilam snom ki sen samba snom bakin pet permanha ya ki parjela ki bawan apu snom ki bawan pre la ki yeng sibat la ki school nela ki no jingtre bagi pet ha ya ki kot sla ki kenang bagani ki jingcha baca karwe tere kanam chachu agi we pat kisni takumta na lek ni sen minum sum lipti nang ne sakma bangin ya bodin ya gini dikhar ki bawan ban buhai snong lane bawan bantre apo jong gani kadang thai ki padang gajing lecek jongi ha gini kidukan lane daba gilap pakawe daba bodon nang te po amrnyai bade ka sadarji gilap pamtu ba pat kibun ru ki breu ki ba komplek yangi ba gajing sma ko mi nang tu kalau sepapalan nalian kadon ru kowe ke skul bodon masiliang bat to ka daba TNI bagat tu kajik smart kami tentu kalau menonrak ya kajik pang amal punta ni benda nang liang yang persen nilai yo pelipet tu kata apa bangilap pengisian bagat tu kata apa sya kadon sya kajik jabok bat katu nala kami tentu kalau ke basma itu menurut kata nang tu ni kentu ya ka daba bakan lep hai katu nala nang bakan umi kano ka kajik pang kajik sistem tapi nak ketur ya kiwe kidaba kibaran apa selenter jong ka national highway kemudian naga sorna po jongi bakin lekwit nang ekonomi kano ka jing pang jing stom ka kata yang di paiba bayang si sen itu ya ka district food inspector ba kadin banpet bahai yang ini bukan dalam shelter jong kane ka national highway kamtam kemudian apa jong ka nampo nang ba kilong kiba bit kiba biang. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in.